Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba ho kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 26 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Muri aya makuru turaza kuvugana n'umutamu uri mu bice byo mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo uza kudufasha kuduha ishusho y'ibiri kugenda biba. Ariko mu gihe tumuhamagaye akatubwira ko ahuze, mu gihe dutegereje ko aza ku murongo atubwire byinshi, ndagira ngo munyemerere turebe ibijyanye n'ibikomeje kugenda bibera Iwarikare, aho urugamba rukomeje kugenda rwitegurwa ndetse bikaba biri gutangazwa ko hakomeje koherezwa ingabo nyinshi bigizwemo uruhare na AFC mu bice bya Warikare. Ndatangira nkubwira ko ihuriro rya AFC rikomeje kongera ingabo mu bice bitandukanye byo mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, by'umwihariko mu teritwari ya Warikare mu gace kahitwa Ihura muri groupement ya Kisimba, mu rwego rwo kwitegura kurinda abaturage cyane cyane ko ibitero by'ingabo za leta bivugwa ko zishobora kuba nabo bari kwitegura kuba babitangira mu minsi iri imbere. Ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icenda 2025 nibwo rero mu gace ka Ihura muri groupement ya Kisimba hatangiye kwakirwa ingabo nyinshi n'ibikoresho byisumbuye by'umutwe wa M23 nkuko amakuru yemejwe n'ikinyamakuru Actualité.cd yabivugaga. AFC muri Warikare ikomeje kongera ingabo kuko uretse uko muri aka gace harutse no kongerwa ibindi bikoresho by'umwihariko mu bice bya Mpeti, Minjenje ndetse n'ahitwa Maremo. Nkuko amakuru ari guturuka mu baturage muri aka gace bivuga, imodoka zaturutse ahitwa Ikikuku muri teritwari ya Rucuru zageze mu gice cyitwa Barindu zizanye abarwanyi hamwe n'ibikoresho byabo bya gisirikare. Ubu pinga amakuru atugeraho akomeje kugaragaza ko hari kuberamo ibikorwa byo guhangana bihuza abarwanyi ba Wazalendo bafatanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 ushaka kwigarurira aka gace. Ibikorwa byo kongera ingabo bikaba bikomeje kuba mu gihe hashize iminsi mike uyu mutwe ukozanyaho n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Wazalendo mu bice bitandukanye. Ubuyobozi bwa AFC buherutse gutangaza ko bugiye guhindura ibintu mu bijyanye n'imiyoborere myiza mu duce tugenzurwa n'uyu mutwe mu rwego rwo gufasha abaturage bazahajwe n'imiyoborere mibi. Bakaba rero bavuga ko ibi bikomeje kugenda bikorwa mu rwego rwo kugira ngo abatuye muri ibi bice babashe kugira ubuzima bwiza. Ariko ibingibi rero biri kuba mu gihe n'ubundi no muri Rubero naho hakomeje kugenda hoherezwa abasirikare benshi nkuko amakuru ari gutangazwa ari kugenda bigaragaza. Biro bikaba biri gushimangira uburyo ki inzira y'ibiganiro yabigiye guterwa umugongo, kuko buri ruhande ruri kugaragaza kuzana abasirikare ndetse n'ibikoresho ku gitigiri intangere, kuko biravugwa ko na FARDC mu gisagara cya Uvira komeje kugenda irungikayo abasirikare. Ni mu gihe kandi Burundi nabwo buri kugenda bwohereza abasirikare batari bake bari kuza gutegura operation Karundura zishobora kuza kuvamo imirwano ikomeye mwabira bice byo muri Sud Kivu. Kuko rero amakuru ahari abigaragaza kugeza ubu biravugwa ko muri Uvira abasirikare bari kuhagera n'abari guturuka Bujumbura, abandi bari guturuka mu bice bya Krimi, Tanganyika, abandi bari guturuka Kindu, Imaniema, abandi rero bikaba bivugwa ko bari bahasanzwe. AFC rero kuri ubu ngubu ikaba ikomeje nayo imyiteguro mu bindi bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru, aho amakuru tugeze agaragaza ko AFC irwanya ubutegetsi bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo bakomeje kuzana intwaro n'ingabo nyinshi muri teritwari ya Rubero iherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka 2025 nibwo M23 yafashe agace kahitwa Kicombero gaherereye muri Rubero. Ikaba rero akari agace kafashwe mu mirwano ikomeye yahanganishije ingabo za leta ndetse n'umutwe wa M23. Nyuma y'amezi arenga 8 ivyo bibaye mu gitondo
cyo kwigenekerezo rya 24 kwezi kw'icyenda 2025. Ibitangazamakuru bitandukanye byanditse ko M23 yongereye ingabo n'intwaro muri aka gace kugira ngo ibashe kugenzura neza utundi duce tugize iyi teritwari turimo ahitwa Kipesi, ahitwa Katonda, ahitwa Munyandonyi, ahitwa Vurera, ahitwa Kirumba. Abaturage batuye muri aka gace bagaragaje impungenge z'uko uyu mutwe ushobora kuba waba ugiye kongera kujya mu mirwano ikomeye bahangana n'igisirikare cya leta. Bifuza ko iyi mirwano yahagarara. Ni mu gihe rero benshi bagaragaza ko M23 ifite gahunda yo gufata Butembo, Kanyabayonga ndetse na Rubero. Ntabwo ari Rubero gusa M23 yongeremo ingabo, ahubwo hari n'ibindi bice bivugwa biherereye ahitwa Rusamambu, ahitwa Bukumbirwa hongerewe imbaraga. Ibi rero bikaba byerekana ko ihuriro riri kwitegura kugenzura igice kinini kuruta icyo bagenzuraga muri Kivu y'Amajyaruguru. AFC kugeza ubu ngubu ikomeje kongera ubushobozi n'imbaraga mu bikorwa byayo, aho umunsi ku munsi igenda izana abasirikare. Bikaba rero ibi bibaye nyuma y'uko mu minsi yashize AFC yari yerutse gukora pass out y'abasirikare barenga 7,000. Ibi byose rero ni biri gushomangira uburyo cy'imirwano ikomeye igiye kuba yafata indi ntera, igiye kuba yakomera. Mbere yuko turi bwakire umutamburi mwabiri abice, ni munyemerere tubabwire uko u Rwanda rwagaragarije Loni ubufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR mu mugambi wo kurimbura abatutsi. Tuze duhita twakira umutama tubwira ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Vincent Nduhungirehe yagaragarije inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ko ubwicanyi bukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo buterwa inkunga na guverinoma y'icyo gihugu kandi bugamije kurimbura abatutsi bo muri icyo gihugu binyuze mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse na Wazalendo. Ibi yabitangaje ku munsi wo kuwa kane w'indwi turimo kugenekerezo rya 25 ukwezi kw'icyenda 2025. Mu ijambo yagejeje ku nteko rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda ruharanira ko abatuye mu karere k'ibiyaga bigari bagira amahoro n'iterambere, ari nayo mpamvu ku igenekerezo ya 27 ukwezi kw'icyenda 2025 rwasinye amasezerano y'amahoro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano arimo ingingo zijyanye no kubana neza kw'ibihugu byombi, imikoranire mu z'ubukungu. Ariko Nduhungirehe yavuze ko kuva yasinywa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikora ibikorwa byinshi binyuranye nayo. Ati kuva aya masezerano yasinywa ibyo kuyashyira mu bikorwa byagiye bigenda gahoro gahoro cyane, nubwo hari inama zibera i Washington zigamije ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo mu kwezi kwa Kamena bibera ku rubuga rw'imirwano biteye ubwoba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereye ingabo bakomeza gukorana n'imitwe yafatiwe ibihano na Loni nk'umutwe w'iterabwoba nka FDLR ufashwa na leta ya Kongo, Wazalendo, no kugaba ibitero bya drone n'indege z'intambara ku basivili by'umwihariko abanyamurenge n'abandi batutsi b'abanyekongo. Biragaragaza ubukana bw'iki kibazo. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko ibi bikorwa byose binyuranyije n'amasezerano yasinyiwe i Washington. Yanagaragaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe ya FDLR, Wazalendo n'indi myinshi ibifatanya n'ingabo z'amahanga zirimo abacancuro kandi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Mu kubisobanurira yagize ati u Rwanda rwamaganye ibi bikorwa kandi rusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibikorwa bya gisirikare ikubahiriza n'umutima mwiza amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington, kuko hari amahirwe adasanzwe gushyira iherezo kuri iyi ntambara imaze imyaka myinshi. Nduhungirehe yongeye kwibutsa ko kuva mu mwaka w'1994 ibintu byarushijeho kuzamba, byagiye birushaho kuba bibi cyane. Aho rero yavuze ibintu bidasanzwe agaragaza uko ibintu bimeze, aho yagize ati hakenewe uburyo bwihutirwa bwo gusuzuma neza inshingano nyakuri za MONUSCO. Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rutewe impungenge n'umutwe witwaje intwaro witwa Wazalendo uhabwa inkunga n'imitwe n'intwaro na leta ya Kongo, ugakora ibikorwa bya kinyamaswa byinshi birimo gutwika insisiro zituwe n'abaturage, kwica urubozo abantu, gutwika abasivili n'abasirikare ba leta no guha intwaro abana, byose bigakorwa bigamije kurimbura ubwoko bumwe. Reka twakira umutama wacu atubwire byinshi kubiri ko biragenda biba ndetse n'ibindi biri ko bijyanye ni deployment ikomeje gukorwa ku gitigiri ntangere. Mutama wiriwe neza? Mutama wiriwe neza?
Yego twiriwe neza Mutama rero wari kare tayari wari wamaze kumpa ubutumwa urambwira uti M23 ikomeje kurungika y'abasirikare Rubero naho mu gitondo watubwiye ko bitoroshye ndagira ngo rero tujyane kuzindi axis zo muri Sud Kivu niho tutari turamenya ibiri kubera muri ivyo bice nyuma yuko wari wampaye ubutumwa mu gikarumbwira ko FDN na FARDC badeployinze abasirikare benshi mu gisagara cya Uvira agezweho kugeza ubu na yahe Mutama agezweho umugoroba navuga ko ari umugoroba wa joro bwana umwesha makuru. Yego biragaragara neza yuko hano mu kibaya cya Ruzizi ni Prenedere Ruzizi iyi ngiyi nyine yinjira neza uyu muhanda kuva Kamanyora kumanuka ukaza ukinjira mu mujyi wa Uvira hari ikintu cyitwa abasirikare benshi ku rwego rwo hejuru ngira ngo wari wakomeje kugenda wumva hari na reclamation y'abaturage bo muri ibi bice byo muri Uvira bavuga yuko mu by'ukuri batewe impungenge n'ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda buhakorerwa. Yego batumye igisirikare cyane cya Congo FARDC ndetse n'abarundi bahadeployinga abasirikare benshi ariko noneho n'ibikoresho kubera yuko ngo batangiye kuvuga bati abaturage batangiye kuvuga wazalendo nuko ari wazalendo bazi batahubwo barangije kwinjiramo neza abo bita umwanzi ubwo ni 2023 ndetse na MRDP twirwaneho ngo akaba arimo barateza akaduruvayo muri ibyo bice byinjira mu mujyi wa Uvira ubwo rero abasirikare bahari. Yego infantry yego n'abasirikare bari mu bijyanye na discipline ubwo ni military police cyane ku ruhande rwa FARDC bagamije ngo gucunga buri muzarendo wari we wese intambwe ngo barebe uko bimeze. Noneho ikindi kandi nanone twamenye nuko ahantu hajemo n'abasirikare bajyanye n'ikoranabuhanga ngo bagiye kuza gukoresha n'ubundi mu buryo bw'ubutasi kuko ngo aha hantu muri iyi Prenedere Ruzizi hagiye kurandinga indege za drone mu minsi iri n'iminsi 2 cyangwa 3 ngo zo gutata bakareba nimba nta bisasu byarangije gutegwa ahangaha by'umutwe wa 23 bisasu ngo bishobora kuzaturika igihe cyose ngo baba ngase bashatse kwinjira muri uyu mujyi. Ubwo rero rwose irakomeye cyane ndetse no ku ruhande atari rwo muri Afurika ya Demokarasi ya Kongo gusa ahubwo ku ruhande rw'umupaka bakafingira ubwo ni ku ruhande rw'Uburundi naho hari abasirikare benshi cyane bigaragara neza yuko situation ngaha yongeye gukomera kandi bikagaragara ko ikikango mu by'ukuri kiri hose mu baturage ndetse no mu basirikare ishoboye kwihanganira gufatwa nabi n'abarwanyi ba 23 ibi bavuze ko rero yavuze ko yajyanywe ku gahato mu mutwe wa 23 umwe muri bo avuga ko atahemukira igihugu kandi yiteguye gukorera igihugu cye. Umwe muri abo yagize ati nafashwe ninjizwa mu gisirikare ku gahato twari mu myitozo aho twafashwe nabi nta myenda nta biryo twakubitwaga igihe cyose babishakiye nishimiye kuba ndi hano hamwe na FARDC iravuga ko muri aba bantu bitanze harimo abana babiri bato ikaba rero yabijeje ko bazitabwaho neza mbere yuko abayobozi ba gisirikare bafata ibyemezo bindi. Abanyekongo batandukanye ku rubuga rwa X banze kwemera aya makuru babifata nk'ikinamico aho rero bamwe babaza ukuntu FARDC ihora ibereka abarwanyi ba 23 yafashe ariko ntibashe kwereka n'imidugudu babohoje. Ibi rero bikaba bigaragara aho rero benshi banditse mu Rufaransa rwinshi bagaragaza ko batabyizeye. Benshi bagiye bavuga ko ibi bidashoboka kuba bafata abarwanyi mu gihe nta gice na kimwe baragaragaza ko ubongeye kwisubiza kuko rero abakurikiranira hafi biri ko bagenda babitangaza. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba nyuma y'uko uyu General Masunzu yatangiye kuyobora ku mugaragaro ibikorwa bya gisirikare muri aka gace kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka wa 2025. Mutama
wakomeza utubwira n'ibindi duhereye kuri ibi biri kuva kwa Masunzu bivugwa ko yafashwe she Intare za Sarambwe. Ni ukuvuga ngo ni amaoperasiyo akomeye cyane akomeje kugenda agaragara mu buryo butandukanye, cyane cyane higanjemo ibijyanye no gucungera cyangwa se kurebera hamwe uburyo kimwe 23 ngo irimo irakora ikintu cyitwa, ngira ngo ibi ngibi nta nubwo turi bukomeze kubyumva gusa muri Kisangani cyangwa se ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Classico gusa, kubera yuko amakuru mfite aravuga ko n'ubundi ibi ngibi birimo birakorwa no mu bice na za Karemi ndetse na Katanga, aho n'ubundi naho hari ubwoba bukomeye cyane ko uyu mutwe wa 23 ngo waba waratangiye kuherekeza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko kandi bikanavuga ko ariko bamwe bari kubigenderamo, ngo ndavuga abaturage b'abasivile bari kuzira yuko bavuga mu rw'ikinyarwanda cyangwa se nanone baturuka muri abo bwoko bw'abatutsi cyangwa se abanyamurenge. Bigaragara ko nyine haracyarimo uruntu, ariko byo ntabwo nanone wavuga ngo ni burundu ngo ni ibinyoma, kuko ibijyanye n'ubutasi byo rwose biri gukorwa mu buryo bugaragara, mu buryo buzwi. Ni ibintu ubona yuko nabo biri bukomeze kugenda bifata intera, yaba ari hafi aha ngaha muri Grano Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se no mu bindi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko na Kinshasa Demiape ndetse na Hanini nabo bakameje. Yego bakamejeje rero ngemera n'ubundi tujye mwarabana n'ububanyi n'amakungu mbere yo kuza ko tujyana n'ubundi ku mirongo y'imbere y'urugamba tukareba uko zifashe. Tubabwira ibijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo kurangiza umutwe w'iterabwoba wa FDLR. U Rwanda na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biravugwa ko bizamaze kumvikana ku gihe bizatangira gushyira mu bikorwa ingamba zirebana n'umutwe n'umutekano zikubiye mu masezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinye muri Ruheshi. Amakuru aravuga ko ibihugu byombi byumvikanye mu nama yahuje abayihagarariye Washington hagati y'itariki 17 na 18 ukwezi kw'icyenda. Itangazo rihuriweho n'ibihugu byombi ariko ryanasohowe n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ryavugaga ko gutangira gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano y'amahoro yasinywe ku igenekerezo rya 27 Ruheshi bizatangira gukorwa guhera ku itariki ya mbere kwezi kw'icumi 2025. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko amasoko atatu afite aho ahuriye na kiriya kibazo yabibwiye ko Kigali na Kinshasa kandi biyemeranyije kuba bamaze kurangiza gushyira mu bikorwa ingamba z'umutekano bitarenze uyu mwaka. Reuters iravuga ko muzo ibihugu byombi byemeranyije harimo kuba ibikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR ndetse no gufasha icyurwa ry'ingabo z'u Rwanda bigomba gukorwa hagati y'itariki ya 21 na 31 z'ukwezi kw'icumi. Ingengabihe yamaze gutegurwa kandi ngo iha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatariki yihaye yo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro basinye, nubwo hari impungenge z'uko yaba yarabapfuanye nk'uko babigaragaza. Amakuru aravuga ko ibihugu byombi kera kabaye byemeranyije gusenya FDLR mu gihe mu nama yabahuje muri ukura kwezi habaye ko ubwumvikane buke n'ubwumvikane bushingiye ku bijyanye n'icyo M23 aricyo n'umubano w'u Rwanda ifitanye nayo ndetse no ku mubare w'abagize FDLR. Amakuru aravuga ko muri iyo nama abari bahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavugaga ko gusenya FDLR bisaba ibikorwa bihuriweho, gusa u Rwanda rwo rukavuga ko izo zigomba kuba inshingano za Kinshasa mu gihe habura iminsi mbarwa ngo ibikorwa byo gusenya FDLR impande zombi zemeranyije birangire. Umutwe wa 23 ukomeje kugaragaza ko ingabo za Leta ya Kongo zikomeje gufatanya n'abarimo barwanyi buriya mutwe wa FDLR mu kugaba ibitero mu duce dutandukanye by'umwihariko dutuwe n'abaturage benshi b'abasivili, ibiteza ibyago bikomeye. Mutama watujyana mu bice byo mu Minembwe n'ibindi bitandukanye naho katubwira ibiri ko biragenda byibonekeza. Mutama uratwumva? Ndakumva bwana mumenyesha makuru. Kugeza ubu situation mu Minembwe yifashe gute? Kugeza ubu
situwasiyo mu Minembwe naho hakomeje kugenda hagaragara cyane cyane ikusanwa ry'ibikoresho cyane cyane ndetse no kugenda harundwa abasirikare mu buryo bugaragara. yego kuko ngira ngo mwakomeje kumva kuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC kirimo kiravuga yuko ubwo za Katanga ndetse na za Karemi biriya bice byose bitari byafatwa ko nta kibazo, bivuze ngo ikintu bafite muri gahunda abona FDLB ni uguprotesha ibi bice byose bagifite kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri hatagira ibindi bice bifatwa, ari nayo mpamvu bumvishije ikijyanye n'ubutasi karabutaka kiri kugenda gikorwa. Amakuru aho twarangije kwakira ni uko byibura abasirikare bagera kuri 300 aribo bagiye koherezwa ahangaha mu bice by'umurenge, bakagomba koherezwa ariko hafi 150 bose bakazajya bazakora mu buryo bwa gisivile, mu buryo bwo kujya gukora amakuru bakayacyura mu gisirikare ariko nanone bakora mu buryo bwa gisivile. Ni uburyo mu by'ukuri ubona yuko abaturage nabo batangiye kugira ibyo bamenya kubera yuko hari abatangiye kuganirizwa ngo bahabwe inshingano zo kuzajya bagira amakuru batanga. Ibi rero niwo mwuka batangiye kugwa neza hariya mu misozi miremire y'Umurenge. Biravuga kandi nanone yuko ubwo iyo y'Umurenge yose ariko hano mu Minembwe aho bikavugwa yuko ari n'abazalendo bagize gutya mu masaha ya 4:30 5 gutyo bagize gutya binjira mu gikumba cy'umugabo witwa Karemanzira, noneho bagusahura inka zigera kuri 6 n'amaginganga ziracyari gushakishwa. Ni ibintu rero nabyo birimo biravugwa. Andi makuru ni amakuru yo muri Warungu, hano rwose n'ubundi muri biriya bice biteganye na Nzibira naho ndi kumvikana amasasu bivugwa yuko rero umutwe wa Wazalendo gushaka gusubiza inyuma M23 ndetse na MRDP twirwaneho baheruka kwigarurira ibice bya hariya birimo n'ikibuga cy'indege. Hari ahubwo rero amakuru yo muri Majyaruguru nimba wareka tukanyuramo aho abasivili 4 biciwe mu gitero karabutaka na ADF yitwa Mbappe. niba ufite amakuru arambuye uko bizagenza wayatubwira? Nuvuga ngo n'abarwanyi b'indeshyamba bo mu mutwe wa ADF bangaba n'ubundi bivuga yuko bakorana n'imwe mu mitwe ya Kisilamu cyangwa se igenda ku mahame ya Kisilamu. Yego abasivili 4 mu ijoro ry'ejo bundi ku wa gatatu ari gushyira ku wa 4 ngo ni 24 cy'itariki 25 yego ni igitero cyagabwe icyarimwe mu mudugudu witwa Kasanga, yego ndetse no mu gace kitwa Ufungura, ndetse tutibagiwe n'akandi gace kitwa Amaco. Ubwo ni umuhanda n'ubundi uva Ufungura werekeza Amaco, ndetse n'akandi gace kitwa Kinigi muri komine ya Bapere nk'uko ndimo mbabwira muri Rubero cyangwa se teritwari ya Rubero, ariko ubwo ni Rubero y'Amajyaruguru. Ubwo rero amakuru twarangije kumenya yego byatangajwe n'umwe mu babikurikiranye neza witwa Makliye Sivukunura, ni umuyobozi mu by'ukuri w'iyi Bapere wa komine Bapere nyine, ngo n'abarwanyi 2 binjiye ariko bashatse ngo kugira abasivili bari ku mamoto, nuko rero ngo bahita bica abantu. Igitero cy'ubusahuzi kuko ngubwo amaduka atatu yatowe banatwara ibyabo. yego kandi nibura abasivile bagera kuri 72 bakomeretse kubera yuko muri ibyo bice hakomeje kugenda hazamo
ngo aba ADF bya hato na hato ni ibintu rero ubona yuko mu by'ukuri nabyo umuntu atarenze ingohe binababaje cyane rwose bikomeje kandi kugenda bigarukwaho ndetse dore bamwe barimo baravuga bati hashobora kugenda hagira abandi biyongera bapfa kuko harimo abari bakomeretse bikabije. ahazwi nko kuri Poezero hari ibirindiro bikaze bya Wazalendo na FARDC. Ibirindiro bikaba rero barabigezemo baturutse ahitwa Bibogobogo aho bari basanzwe bakorera nyuma yuko bavuye Burundi bakaza rero gushinga ibirindiro ahangaha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu biravuga ko n'ubundi ikomeje imyiteguro ikomeye ishobora kuza kuvamo imirwano igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'uko bamaze kwakira amakuru agaragaza operasiyo zikomeye ziri gutegurwa. Mutama ni ibiro biri kubera mu Kipupu, watubwira n'ibindi? Bikomeje kugenda bifata intera kuko nk'ubwo ngubwo muri ibyo bice hari hakomeje kugenda havugwa imirwano kuva ku munsi w'ejo, ariko ubu n'amagingo ayangaya arimo haragenda havugwa imirwano. Ni imirwano kandi nakubwira yuko bw'abamenyeshamakuru irimo abasirikare b'inzobere muri iyi ntambara, kubera yuko abavuye cyane cyane ku myitozo y'umutwe wa 23 bose boherezwa ahangaha. Ikigero kinini rwose cyoherezwa ahangaha kandi babizi yuko ni abasirikare barimo abahoze mu gisirikare cya FARDC baza mu banda ya FARDC. Bigaragara ko intambara iri bukomeze, bikagenda bigahurirana nanone n'abasirikare ba FARDC bigeze kurwanira ahitwa Ishasha kugira ngo babyibuke intambara yigeze yaba ari nayo yatumye ikomeza gufata intera kugeza igihe bagereye muri ibi bice bya za Goma na Zaire. Aba nabo ngo baje bariye Karungu kandi nabo bigeze gushedesha cyane mu 23 bishobora rero mu by'ukuri kuza kuzamura umwuka mubi w'intambara ikomeye cyane, ndetse bakaba baza kugira gutya akagira usunikuni. Turakomeza rero kuyanga amaso tubabwire mu by'ukuri ikiza kwiyongeraho. Gusa n'ubwo ngubwo uko narimo mbibabwira nyine hakomeje kugenda ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko General Gasita yavuzwe n'Abazalendo. Bamwe bakavuga yuko leta ntacyo yabikozeho, ariko kigaragara hari icyo yabikozeho kubera ko General Gasita yari amuvanye. Ibihugu byatangiye gutuma abasirikare ba FARDC bava mu by'ukuri mu ngamba bagaturuka igisirikare. Akazi gakomeye cyane rero ka military police ya FARDC katangiye. Ubwo hari abasirikare bagera kuri 2 yego bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo ufite ipeti rya kapiteni ndetse na mugenzi we ufite ipeti rya serja. Bakiyumuyeho bavuga yuko basanze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse na MLDP twirwaneho. Abo ni nyuma yuko nyine ngo muri Kadeze na Gasita ngo yanzwe, ariko ngo n'ikintu bigira icyo bikorwaho. Abasirikare rero ni kapiteni witwa Gakunzi ndetse n'undi ufite ipeti rya serja tutabashije kumenya izina rye. Yego, bombi rero nk'uko amakuru angera bivuga bavuka n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byanatumye Abazalendo bamwe batangira kuvuga ngo abangaba n'ubundi bari za maneko, bakaba kandi ari abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Turabyumva nyine ibyanga bikunda nabo bajyanye amakuru akomeye cyane. Ubwo bagiye ku mugoroba wa 22 yego kwezi kwa 9/25 nibwo banakiriwe n'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho. Bakirirwa ahitwa Inyangezi mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Bukavu, mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ariko umuntu yavuga yuko umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo wimukiye muri Uvira. Ubwo rero bumva ibintu mu by'ukuri bikomeje kugenda bifata intera ku rwego rwo hejuru. Amakuru arimo aragenda yererekanwa wava mu by'ukuri muri 20 nako muri Wazalendo na FARDC bakajya muri M23. Banajyanye kandi imbunda zirimo AK-47
ndetse uwo n'izindi ntoya na za gerenade urumva bajyanye n'ibikoresho rero hari n'abandi rero ngo bari kubitegura FARDC irebe nyine ubwo ngubwo birumvikana itegura n'abo bakunda kwita abagambanyi babo nyine munsi ku munsi. Yego, reka dukomeze n'andi makuru. Aho guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho n'ihuriro rya FCC rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira rusange ya Kongo, Bwana Patrick Mbusu Bwambwi Inshombo yagaragaje ko hagiye kubaho impinduka mu miyoborere y'intara no mu bice bitandukanye byigaruriwe n'iri huriro. Ubwo turagaruka kutubwira n'ibiri kuvugwa mu Minembwe. Yagaragaje ko iyi miyoborere igamije gufasha umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona itandukaniro ry'imiyoborere myiza no kugira uruhare mu bimukorerwa. Ati tugomba gutangira kuyobora igihugu mu buryo butandukanye uhereye ubu, kandi ibi bizakomeza. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazabona ubwabo uburyo umutungo wa rubanda ucungwa. Yakomeje ibi agira ati ibi bizatuma abaturage bose batakiri mu maboko ya guverinoma ya Kinshasa babona uburyo intara zimaze kubohorwa mu maboko y'ubutegetsi buyobowe, kandi bizadufasha kugera kuri byinshi. Dufite imiyoborere mishya igamije impinduka mu gihugu cyacu. Aho rero yakomeje avuga ko ibi akaba yarabigarutseho mu nama y'uko mu minsi ishize abayobozi b'ihuriro rya FCC bagiranye inama igamije kunoza imiyoborere mu bice biri mu maboko yaryo ndetse nuko leta ikwiye kuyoborwa muri rusange. Busu yashyizweho mu kwezi kwa Kamena 2025 asimbuye Emmanuel Birato Rwihimba uherutse kugirwa umuyobozi muri AFC ushinzwe uburezi, igenamigambi ndetse n'ishoramari. Baso yarasanzwe ari umushoramari ukomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umunyapolitike. Yabaye umuyobozi wa sosiyete zitandukanye z'ubucukuzi bwa mu by'agaciro. Yabaye umunyamuryango w'ishyaka AFDC, Alliance des Forces Démocratiques du Congo, ryashinzwe na Modeste Bahati Lukwebo wabaye perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2021 kugera muri 2024. Mu mwaka ushize Baso yiyamamarije kuyobora Kivu y'Amajyepfo nk'umukandida wa AFDC, umwanya wegukanywe na Jean-Jacques Perusi Sadiki. Bikaba rero ibi kuri ubu biri kugaragaza imbaraga zikomeye agiye gushyira muri ibi bikorwa. Mutama, watubwira n'ibiri kuvugwa mu bice bya Minembwe? Mutama, uratwumva? Ndakumva bwana mmenyesha makuru. Yego, ndagira ngo utubwire ibiri kuvugwa mu Minembwe byifashe gute? Ibice bya Minembwe n'ubundi ikibazo n'ubundi cyakomeje kugenda bibera Gikupu, kuko n'ubundi ni ibice mu by'ukuri umuntu yavuga yuko bituranye, ariko bigakomeza byiganzamo cyane ibijyanye n'imyiteguro y'igisirikare cy'Uburundi, cyane kubera ko igisirikare cy'Uburundi nicyo gifite abarwanyi benshi muri ibi bice. Ngira ngo banamaze igihe bagiye bakora operasiyo zitandukanye zo kurwanya imitwe bivugwa neza yuko irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko noneho ngira ngo wakomeje kugenda wumva ibifite aho bihuriye n'abasirikare barimo baragira ngo baturuka ngo muri 2023 nyine bashaka kwinjira ngo mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone bakaba abenshi ngo bari gukorera imyiteguro hano mu misozi y'Umurenge. Yavuga ko rero abarundi batangiye kuvanamo impuzangano bakinjira mu baturage rwagati kugira ngo bakore ubutasi karabutaka. Biravugwa rwose kubera yuko nka mu gitondo cya kare mu masaha y'isaa 10 hari ingo zigera muri 3 basatswe, bagendaga ngo bagendanye n'abasirikare ba FARDC. Urumva byanga bikunda hari uko batemerewe muri ibyo bice nyine bitari byatangira kugenzurwa mu buryo buri totali n'umutwe wa 23 bakinjiramo bagasaka abaturage. Gusa kugeza amagingo ngaya amakuru aravuga yuko bamaze gufata abasore bagera kuri 3, ariko tutaramenya neza niba koko ari abo muri
abana babo bisanzwe bigeze barasa isasu na rimwe ariko urumva imbunda ngo barazikangishaga bahita batangira gusahura ibintu by'abaturage bamwe bakabavana mu mazu bakababyutsa bakabambura nk'ibyo baryamaho za matera n'ibindi byinshi bitandukanye abasahuwe rero bavuga yuko mu by'ukuri ngo ababateye bakekwaho kuba mu mitwe yitwaje intwaro nyine nka Command d'Action pour le Changement cyangwa se iyitwa MAC bagiye kandi nanone ngo mu nzu zindi z'ababo ngo buri kintu cyose basanze kuvugisha hamwe mu bayobozi ba sosiyete sivile amakuru rwose yanayemeje avuga yuko ibyo bintu koko byabaye ndetse abaturage byabasize aharindimuka sibo gusa natwe na bagenzi bacu byatubayeho ati ni muri ibi bice byahitwa Rukoma igihe rero mu by'ukuri ngo ibyo byabaga nabo rwose ngo bambuwe ibyabo numva rero ko mu by'ukuri bitoroshye biravugwa ko rero ikibabaje abamotari ngo batware ibicuruzwa bivuye muri Goma berekeza muri Warikare nabo baguye mu maboko y'abarwanyi bamwe bakagenda bamburwa amamoto yabo bikaba binavugwa ko kandi ngo imitwe myinshi yitwaje intwari ikorera muri kariya gace irimo nka MAC irimo uwitwa Uhuru mo APCLS irimo FDCN irimo na Raya ndetse n'uwitwa Kukigomba ubwo no kukibohora ubwo urumva uko bikomeje mu by'ukuri guteza ibibazo bikomeye cyane gusa abantu bamwe bakavuga bati inama 23 ishobora kwinjiranga mu bihe ibyo ari byo byose kuko ngo hari n'abaturage bavuga ngo barayikeneye ariko akabandi bavuga ngo naho umutwe n'ubundi n'ibindi byose ngo rero abaterwa aka gace ko muri ibi bice byahitwa muri komine ya Wanyanga baragaragaza impungenge z'umutekano mu by'ukuri wabo mu gihe kandi nanone bakikijwe n'iyo mitwe yitwaje intwaro yose igaragara muri kariya gace urumva rero ni ibibazo bikomeye cyane bishobora n'ubundi gukomeza kugira ingaruka aho abaturage yego nibyo reka dukomeze paje y'amakuru yacu tujye mu birabana n'ububanyi n'amakungu mutamaro perezida Son Excellence Tshisekedi yongeye kwikoma mu Rwanda arushinja kumutwara abaturage Perezida wa leta iharanira intwaro rusange ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda kugira imigambi yo gutwara abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no gutera inkunga umutwe wa M23 asaba ko rufatirwa ibihano ibi bwana Felix Tshisekedi yabigarutseho ku munsi w'ejo kuwa mbere kwigerekerezo rya 2022 kwezi kw'icenda 2025 i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yitabira inteko rusange y'umuryango w'abibumbye muri iyi nama yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kimaze imyaka 30 kandi ko abayoboye Amerika bananiwe kugikemura aho yagize ati amakimbirane yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo niyo amaze imyaka myinshi ku mugabane wa Afurika amaze imyaka hafi 30 hari wabahungabanya igihugu cyacu rero umuntu wese harimo na Perezida Trump uzashobora gutuma ayo makimbirane arangira akwiye Nobel navuze kandi ko amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda n'igihugu cye atari kugerwaho kubera ko u Rwanda rukomeje kuyadindiza ni mugerero yavuga ko kandi yashinje u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na rushinja kandi kugira umugambi wo gutwara abaturage ba Congo maze mu gusoza asaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano bikakaye ibyo yabivuze mu gihe intambara yongeye gukara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo hagati y'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa M23 nkuko rero bigaragara akaba rero yavuze amagambo akomeye agaragaza ibikomeje kugenda biba agaragaza ko urugamba ruri kwitegurwa ndetse agaragaza ko yiteguye gukomeza kurwana mutama wakomeza utubwira n'ibindi ngo mu yandi makuru rero situation ikomeje gukomera cyane
mu bice bya fanga muri Uvira, aho bikomeje kugenda bigaragara yuko abaturage cyane cyane barimo barabona ko ibi bitoroshye, bakaba batangiye guhunga. Harimo bamwe banatangiye no guhungira mu bice bya by'intara cy'ibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Bigaragara neza yuko mu by'ukuri ubwoba bwabatashye, rero bikaba biza biterwa mu by'ukuri n'uburyo babona ingabo zikomeza kwimena cyane muri uyu mujyi, ndetse n'uburyo drone zikomeza kuzenguruka ikirere cya Uvira. Mu by'ukuri biteye impungenge n'ibyo bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Kugeza ubu nakibaza nanjye nkananakubaza ku birebana n'imikoreshereze y'ikirere, ni izihe mpinduka zihari FARDC ishingiyeho kugira ngo yitege umusaruro, kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri n'inshuro nyinshi bagiye bazikoresha ariko bigasa naho nta musaruro byigeze bibaha? Impamvu zo ni nyinshi, ariko nk'ibituma bagira confidence mu buryo bugaragara ukurikije uko amakuru agenda avuga. Yego, biravugwa ko hari bamwe mu ba specialiste muri operation cyangwa se muri direction of drones mu bijyanye no kuyobora indege batumijwe, bagiye baza baturutse mu bihugu bitandukanye nka South Africa, ibihugu bimwe nko muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi, bagomba gutanga umusanzu cyane cyane wo kuyobora izi za drone. Bikanavugwa ko no muri ibihe bitandukanye Tshisekedi Tshilombo ari kugenda azenguruka mu bihugu bitandukanye, ikijyanye n'ikoranabuhanga mu bya gisirikare ngo ari kukitaho cyane, ku buryo buri gihugu cyose ngo agezemo ari gusaba umusanzu. Ibi ni ibintu bizeye, ariko bikanavuga ko hari indege zari zaratumijwe, ubwo ko katere zari zaratumijwe cy'Ubushinwa n'ubundi zimaze igihe mu by'ukuri ziri mu makomande, ariko ngo zigiye kuza. Ubwo urumva umubare wa drone nazo zihari cyangwa se indege zihari kameme urakonta mu bijyanye no kumva bifitiye confidence, ndetse no kuba bafite rero abakoresha yaba ari drone ndetse n'izi nka Su-25 za Antonov ndetse na za helicopter. Kumva rero situation uko nguko imeze, ko bashobora kuzagira icyo targete, ariko kimwe n'uko bashobora gushyiringa ukurikije imyiteguro y'abo bahanganye nabo, dore ntabwo yoroshye. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, dusoreze ngaha. Kandi kuri udukurikiye bwa mbere uhita ufyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.